Avuxeni maxaka i nota ku hambanahambana hamamukela swinene ka nongonoko wa hina wa Nkanelo wa Gingirikani. Vito ra mina hi mina Mandla Legere Gingirikani wa ka Maxava. Ni khiziswa ku mi joinile. So, guys. Okay, mo sungula hi tilita ta swibamu ne. I nga ri se hi na n'wana se ha chava sini. I mean hi na n'wana hi tala ku famba tavern minkarhi yin'wana. And then loko se ku va ku humelela timhaka ta so, swa hi chavisa man. Vanhu va 21 va dlayiwa, I mean 21 people va dlayiwa, vanhu va 21 va dlayiwa hi xihatla a tithavheni to hambanahambana. Kahlekahle maybe ni nga ku in the past 3 months probably vanhu lava nga dlayiwa tavern a South Africa va tele. Ku na vanhu vambirhi va nga dlaya va nga duvuriwa 2 months ago. I think 2 months ago hala Giyani a tavern ya le Giyani. And then ku na vanhu vambirhi va nga duvula hala le Katlehong ne. Then kuna mune va nga duvuriwa a Pietermaritzburg. Then sweswi ku na 15 wa vanhu lava nga duvuriwa a Orlando East la Soweto la. And then ni nga vulavuli lava va le eNyobeni tavern a East London lava nga lova hi mhaka ku va hi femula mimoya yo karhi. No la ku se va tele vanhu va nga ku feni a tavern hi ku duvuriwa. I kuma ku va duvuriwa randomly because very lava nga swi vona vanhu vo tala lava va nga hundza misaveni sweswiwa i ku vo duvuriwa vanhu vo fika njhe ku duvula vanhu randomly out of a blue. I mean na n'wani loko laha hi famba kona ku tala ku va ku nga na ma-security tavern ma hakanyingi ku va na ti-bouncers mara they don't have the intelligence, most of them they just have the powers, the strength to throw it out loko kha misbehave, but the intelligence to know ku okay today something might happen, they don't have that intelligence. So intelligence no lago aluka batarang no lago they don't have the networks to know kurna munta shinda ku humela so how can we prevent it, you know? That's what I mean when I say intelligence. And look abatarang one about tavern. No, I don't mean that. So it magato ability track what duri tavern and the local nangu people are pointing fingers at one lava mako amatukwen mambe. And okay, I mean I don't think problem ile ka bjala. Problem ile ka maka crime. South Africa has a serious problem with crime. And we can solve the problem of crime, then people can enjoy alcohol, right? But blah 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 go okay, I won't even say it because it doesn't deserve our time here. Mara iku magalinga go chapsin. Anyway, look magata taverne. Guys, this week, wow, this gentleman made my day. Actually, he just made my week. Or he just made my month. Or he just made my year. I don't know. Since I started this show, Nkanelo wa Gingirikani, ni tabi tonugo Nkanelo wa Gingirikani. It's the first time nifika nhlangana na munhu who did something very major. Like, okay, so aneka baba kumbe munhu la ntsema ku malevu ne. Akanye ngitala ku tsema inesh kumshana ya kamfana n'wana wa mngani wa mina la berile kwini la Thembisa la. The reason yaka yena ku intsema kahle ngopfu misa lo uma hala Mozambique ala. So she said jani kumeka xikona so kumbe ku na assistant so mkuma ku magumbonyuka a xi ntsema kahle hise lexa. So no fika ngela la ka salon liya ni yaka hi masiku hinkwawo ni fika ni kuma ku na nkulukumba n'wana mani loko na ha ri ku teni xi sa xa nanguta na mini fanchiwa pe mina nyuma guys ni munhu wo nyuma so loko na ha ri ku lahla na switepenyana ku a xi ni time blind a xi ni langutini mara yo ivi loko ni nghena xo ni xeweta ivi se ni nghena laha ndzeni ka salon ni xeweta va yisa lava tirhaku lahani ivi then xa ni xeweta ku hayi boti minjhani ni ku ni pfukile minjhani xi ku na mfanisa hi n'wina Nkanelo na ni ku hi mina xi ku ni swi vona ku n'wina mara loko mi kha mi ta hi le ni vona hi misisi ni ku swi vona hi misisi misisi leyi ta yi dlayisa jikajike ya helo. So xi ri boti phela ku na mhaka ni ku mhaka yihi xi ku yo because loko mi vona xihlangi xi nga tsemi ka misisi a ku na xihlangi xo kha xi tsema misisi laha xi ku xi za xi ri misa loyi a nga tsemi ka misisi mfananyana ntsongo maybe hikuva ni kume mpfumelo wa vona vete ni nga n'wi komba so I'll show him mina loyi ni n'wi tlakurile mfanelo a ri ku tsemi ka misisi mara
atwa mchini ku vava asa akwatele ku mchini a wu n'wi vavisi loko kha tsema ani loko kha tsema mchini loko munhu a ri xihlangi loko mchini wu ka famba henhla ka nhloko yi swi nga ri swa vavanyana so u nga ri a nga tsakangi kahle so xi za xi ri misa loyi ni n'wi thye vito ra Nkanelo hi mhaka ya n'wina ni ku mina swi ku ya because ni rhandza nongonoko wa n'wina wa Nkanelo wa Gingirikani since 2019 ni ku loko no ze ni kuma n'wana ni ta n'wi thya vito ra loko no kuma n'wana wa mfana ni ta ku i Nkanelo ende impela hlangi xa veri Nkanelo vito ra xona ni ku Nkanelo hi tsaka ku ri swa humelela ku munhu a thya vito hi mhaka ya Nkanelo wa Gingirikani so officially ku na munhu loyi a nga kona la misaveni a nga thyiwa vito ra Nkanelo hikwalaho ka nongonoko wa Nkanelo wa Gingirikani leswi swi endle ku ni hleketa ku swi vula ku nongonoko wa Nkanelo wa Gingirikani wu na impact yikulu leyi mina a ni nga yi voni because nkarhi wun'wana wo tala ni fika ni ti vulavulela ntsena mara ku vanhu va swi teka swa serious leswiwa phela a ku ri i munhunkulu munhu loyi ni vulavulaka hi yena loyi ni nge i TV n'wana wa wena wa mativula Nkanelo i ni byerini ku ya ni ku kasi ma languta na a ku ha vona and i munhunkulu I'm not lying a hi mfana i munhunkulu so ni ku ni swa humelela ni n'wi thye vito ra Nkanelo mhaka n'wina but ni mi favor ngopfu nongonoko wa n'wina ni n'wi vona masiku hinkwawo and a ni tshama ni tlula na episode 9 ni ku na khensa n'wana mani se ni vhele ni khumbeka ndzeni ni tlakula ni xi tlakula Nkanelo ni twa ingari is my child maybe I need to adopt Nkanelo ka swi loko i ta kula kha jump ku fana hina na hi lexiya Nkanelo xi kona se ku na Nkanelo hi mhaka ya Nkanelo wa Gingirikani la misaveni guys so ai beni Nkanelo wa Gingirikani na vona hata Nkanelo wa Gingirikani said award winning show mara swi kahle ku hi twa ku na vanhu lava va nga thya mavito ya Nkanelo mhaka ya Nkanelo wa Gingirikani it's a good thing swi endla ku hi titwa kahle la ka Nkanelo swa tikomba ku na vanhu lava va hi seketelaku hi mbilu na moya hi ku va kha va nga pretend so ha khensa swinene ni khensile bot ku mi hi seketerile yana mahlweni mi hi seketela vanhu van'wana va hi seketela ngopfu ka Nkanelo wa Gingirikani i vanhu lava va tirhaka ntirho lowu wo rindza lava wa ma-security na swi tiva ku va hi vona ngopfu hambi sweswi va tirhisaka ku ti-Wi-Fi ta vanhu mara swi tiva ku ri vayisa lava ma-security va hi favor ni tshame ni kha ni hindza kun'wana la Sunning Hill ni kha ni nghena ka complex yin'wana ni ya xeweta sesi n'wana wa mina ivi xi ze xa security xi byela ku hayi but a n'wina Nkanelo wa Gingirikani ku hayi mi xikwana ni favor ngopfu ende ha swona ntsena hambi kun'wana kwala hi ya kona guys vanhu va hi byela ku ri va hi languta ka Nkanelo wa Gingirikani ende ku ri vanhu lava tirhaka ntirho wo rindza wa security so a hi swi tekeli hansi hi ri ha khensa kwa mi hi seketela Nkanelo wa Gingirikani na vanhu lava nga xava swikipa ka Nkanelo wa Gingirikani ha mi khensa ngopfu sa mi hi seketela ha khensa swinene and channel se yi na 17,000 or above 70,000 wa vanhu lava va nga subscribe ka yo channel ha khensa swinene a hi swi tekeli hansi so it's a big channel I mean loko zi hindza 10K I mean you're a big channel come on so ha khensa swinene hi ta kula hi kha hi nga ndlangi swilo swo homboloka ka Nkanelo wa Gingirikani hi to kula nje so ha khensa guys ni khensile kwa mi joinile haleno ka Nkanelo wa Gingirikani ni le gere mina I think maybe ni feni vintsarisa vito ra Nkanelo ka certificate man ri very gantly okunene because ri vito ra Nkanelo loko mi byela history ya rona ri huma kuri mo mi byela xitori xitsongo before ni famba vito ra Nkanelo hi ku ya hi ntiyiso I feel like I need to give credit where it's due mina na Ntwanano Marhaj siku rin'wana hi tshama hansi hi ku a hi sunguli sort of a project a hi shoota ti-video khale before ku nghena swa YouTube a hi shoota video ta ti-drama mina Ntwanano Marhaj. Life never became easy after the death of both my parents. But still, I had hope. That's what each and everybody needs. Hope. But then you get to think that there is no hope. Especially when you live with a woman of this kind. But this is not a library, you hear me? This is not a library. Auntie. And I told you to sit down. Sit down. So if project le a Nkanelo Media. So that's where the name Nkanelo come from. It's actually the word
kumbe vito leri nga ta na ntwanano marriage yena who actually started with that mara then swi nga ha yi mahlweni if se mina ni kwata ni ku ntwano how can we leave this thing so ni veni teka vito lera Nkanelo ni tirhisaka Nkanelo wa Gingirikani ku nga ri Nkanelo media. So I think it's necessary ku va ni vulavula hi swona because Nkanelo i vito leri nga ta na ntwanano marriage mara ku nga ri laha a ku ri le ka Nkanelo media ivi se mina ni teka ni ku Nkanelo wa Gingirikani khale na khale hi kha endla tivhidiyo mina ntwanano marriage before swa ti-YouTube. Are we on? No, You're on. You are live. I'm live. Hi guys. Am I live? Yeah. I'm living, baby. We were shooting the drama at Charat in the drama, and this is the crew, guys. And my name is Leger, guys. We rock! Okay, guys. I'm just loving this, eh? It's my guy. And the director? He's a script director. I endle ti-video to hoxa ka ti-DVDs ne khale ya hi ndlini khale mani mo ni nga vula swilo swo tala swi nga ta leha maybe swi la hi ha ri kona ta kota ku tula leli yexe yeah na khensa swilo guys ka mina ku tirha ka kana girika I can't even say it. Okay guys, da khensa kwa mina ngutile haleno ka Nkanelo wa Gingirikani khani ku somiwe ndinganiwe ku hume qoqotho. Salute. Mi nga titimeli. Salute look titimeli. Okay guys, I'm just loving this, eh? It's my guy. and the director? He's a script director.